UMDC Kamaulai constituency ubak te borlang patau. Haga hendro terek kula lengkot arajar arbusan. Ulalit ban IT ke Shithi ban hiar Shukino kamu executive member. Ubadai executive member in charge ke executive committee balam kemat dek NPP haki HEDC. Kani karai jung ba te borlang patau ban hiar Shukino kamu executive member. Bat kumju ban ien osen dan keseng NPP. Kelong hadian kejing selok bat kinong kershan na Kamaulai constituency. Kibalapan pau ya kejing bam sengut tenat bon ya koni kinik election na keseng NPP. Haba keren baru ba te borlang patau. Ule tho ba kejing IT jung ui ke Shithi eno ekshuki executive member. Kalong kat kum kakular bula aish kipat ba. Bat ula debru ban pa ekshuti eno ya keseng NPP. Da ke ba kedau ba kani kedai kat kum kejing kwa kinong kershan jung u. Uli tho bula IT ke Shithi ban eno kam kumu executive member pat ban bengila dia na ke executive committee. Pat paruk Shithi shuba preston tensong unong yalam ke NPP. Bat eno ya baru ki kam bula bat ke NPP ke bagan top ya ke kam president Shillong City bat in charge ya ke NPP state. Halor ke jing keno bakania kala menlong tang ke kam penbiet pat ba. Uba te warlang patau ulong bakabor kan dehok pat ba ban penjob de penrem. Bala dopat ba udang ibet bo undang wan biang hakabor haswa bo unciam ya kanu karai ke bakan top bon train em ke NPP bon ab ke jing menjor ki pat ba. Mulai kila ongenga bangade ban ile independent no tinga buram ya raja itu kipai ba markum bangla keren kipai ba kilo halor trong baro tena kaliang chunga nglasim negara itu sini pangan lin no kum kertong simen jadi kapor ngawan ban submit ya karena resignation ya kasti ekam no chunga kum executive member bat ban wengru ya lejong na ke isi nagamenta kami kapangan pendap ke ba ngalakular pat ba ke bade bande kata ke pangiwan na ke puak mata Kami di Batuta, jumlah dekat. nakaliang junga ngala pasti siap presiden juga Megalia State NPP si ba prestun tengsong ya ka ba ngalai lut kambaro ki bangabat ha kepo ka seng NPP nadu bangalong kum presiden Shillong City ngalai kam media in charge of state ngalai kam kita ki kam di bala budget ngapa mentas ngi la IXT si presiden mengalai kam NPP pelan ya jong menong dekat primary membership juga NPP. Jadi kita kompetitif kabur ke pai ba pensong pai ba penyeng mo. Nadi nang ni nakaliang juga kanong benta ka bangasim negara la tang pois katang pai ba udang ibit nga bangan long unomi kmat jong mulai konsensi la tadi ka benta ka bang hapan simrai ke benta ka bangan le antak konsensi ngan be akara jong pai ba bangan but bangan kongo ke bang pai ba ta ka de ko ba